Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. I, Charles Pyngrope, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. To swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. For this signature. Thank you very much. I, Dr. Jemino Mawthoh, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 21 Nongkamai ST Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Shri Manuel Badwar, having been nominated as a candidate to fill the seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the country India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. File my nominations today. And so, like, how confident are you about TMC since it's contesting the elections for the first time? We are very confident that the TMC will do well in the entire state, and it is my feeling that also we shall be able to form the next government. Thank you. Sir, what will be the top priorities, sir? We have already spelled it out in our vision document and our manifesto, and the 10 pledges we have made. So that will be part of our agenda to the people, and we are confident that we will fulfill that with the utmost sincerity and integrity. So there were allegations that you and Dr. Mawthoh will leave the TMC after the election. Let's leave it as allegations only and speculation. But that was possible. Ba idang gijing siya kano ini gamay ka wika kabide got ka. Yung makanay ka company election sa TMC. Kaya bidar mo lang. Ay ngin la job ken sa kinno. Ala de gijing pinbit, de gijing sisa. Hok ni gijing scheme bagi de pulan. Magum ko pledge nila ay mo tagpay. Thank you.
kan kata bahaya pi haduk kan no kan long kumta Kelai benda keski bahayang basam jogi barok ki wan men file nomination rekan-rekan benga barok ki bahayang basam bat peju bait baru unong kursiar bi jonga boladon na do pi arfus nem hadu menta umpat ino yanga dongdor rekan-rekan benga ndan kanu ke jinge hagani genti baga bandliu kelong ke jinge rengeu arpusan snem kiladep ki snem bapin sakri suakum ki ai pat ki lat ki ba mapi pi ki badang duna bat ki ba pi hapan penbahas susu angke hapo konsumsi ki baduna benda gede ki kon sama ke jungi ki kon sama ke jungi ke belanang la start bagi kon sama jungi ki bapanang bas start agding kisni habang rung ye bani kendo yeng ke sem joki be iba ke dot ki kon langot sangot ki kon ki belanang la start bamnang start ku bakram kam kunjam sudah ngala lagi ku menong elam mata ke di benyu jinga benyu bakumno ban create among ban create ya government job dan government employees mo di ban create ya ka private sector ban ai ka employment ding ba ka tourism ding ba ki industries fair ding ba ka health ding ba ka medical ding ba ki bon ba galati ya ka bang di ban play ka lat galati ali ki course samla ju ba yeng sem ka ju kan kadang jingan tho ro jong ba ro ki hek kai ba kamla le ba hek arfan snem ngatang aku sau penai malale Gakwa ban keligum ni. Abau ba Arab ba el hek Arab na mo pala blay ay. Kita kiwe pa saup naik tangga kemiye ka bapun yu khodu parki. Lada khodu parki aku kemiye saup naik kuno la ban pede ki saup naik kita ki saat sad ligi snem. Khon deka khon ka bapun ka kemiye saup naik kir parki ak po. Ba hek hapor pi ki pai ba ki yai lang bat pi mentan ka don ko we ka jing ruai ka ba ruai bat ka ba ai jing men sim ru imat ep ba ka ba ong ba phinlong chief minister hatungi khmi lanti ba hakani ka kanti la ka BJP kan yo khambon jing job pindon sisa hakta kerdan BUI ba mentang sigi ngaya rekan-rekan badu union minister Dr. Jitender Singh beri na PMO office MOS mentang idon kam ya ka double engine government Delhi Modi Sarkar, Meghalaya Modi Sarkar, and AL Hek Chief Minister. Yeah, thank you. Saya English also I'm ready. Ya kita kishin, ya keting tula hakabai doi bakasan pertai. Nasmo ba kayu dipi kan le hamha hakani ga kenti ko bata. Dia kumangi mo, akini gisni ki por radat no patadu kani ga lep mat ko bata. Kadon kita support nak yang tergi patpa aku ni kejalan kedemi bagi community ke UDP banyak yang tergi UDP ni nak penwandur yang sesisian ban peniteli mo ban peniteli lang dah kau ke jengmut nang ba in yo ban bat yu lakam bersosial dia kena ke state kedemi aduh ni sedang acara mulai kita di mat do ba ni ada bisa jet mana Nang sekolah bandong nang ni kowe nomor ba wilayah penkowe adu manifesto nang yang parti gitu ni. Kowe ke ba ko manifesto kalong ba we want a healthy Meghalaya. Ang i-equip sa healthy Meghalaya namun H for health, equipment focus on the health sector, equipment focus on the education sector, equipment focus on the agriculture and allied activities, equipment focus on law and order, equipment focus akabaidi but ka youth development, equipment focus akabaidi but ka employment, akabaidi but ka tourism sector but unta but kumjuru akabaidi but ka development of a constituency for the way man penkiu ya kar kom em jong ki pat ba nong shong snong hakan ke jalla ke jongi la pipet ke ke jalla ke jongi ko pipet ya ka report na kaliang jong kan niti ayu rong gum no ba ke jalla ke jongi kawan kebasan ha ke jingduk mo jalang pipet ke jingbon jong BPL ke jalla ke jongi ru marong adu kata-kata there's nothing to feel proud about nim smo sarong ya ke bala ja ya ke belayar kemudian berkeniga komensar ya keniga celah ketui berdei nak keniga dau bang semua bang idon kam ban mai dah sesisian ya keniga san pertai nang ba ngila ban
benkiu ya kini kecelak ke tungi Thep Kyrteng ke bakam shalot. Akan ini konstitusi Gibril dilakukan di Bastan. Kini kita bisa kebaca polisi ini kamtam ini election. Kini kita lalu kami. Ini COVID kamtam di Arab. Ini banyak kamtam di bawahnya. In fact, kisman demi teng dia Gibril kawan dia polisi demi. Kini kita kata kia mari serum seneng kia samtin kia sampisa. Kisman bagi Gibril berokai di kibab biak menuju akhir. Itai jing sathiat tak sampai jadi baru kau ini Gibril yang pisah dengan sempit tadi pisah jungi. Nama kedai sisa kepisah jumpa tak. Baru ikat ni kepisah Gibril ya kawan maki kami kebakai. Mentah kalau ada suka por jungi mat pengin memik syakmat. Ada pun pengi sisa kemau ngahtai ke politik ke bertemai. Ke politik ke banuan la kita kikam kijam kibaki kena jungi mentah kim UI berkila. Bun senam kiklam UI. Kam dai ke politik saya sampisah. Kam dai ke politik sekali penbit beliau. Kam dai suka politik lit berngam beliau tu. Nali top iki beliau. Kita berokoi ada penput. Ngasai kalau mukna ke Malki ke Los Sumer ke Kiting Road ke Thep Hai kata ke. Bangangai pergi pat ba, ngapai tang ki pat iwan bot yang ngam ta si tu. Degi hajar. Ngangai pergi pat ba kita don ba kata ke jisu tu. Bat hakan ni hingin sawana kata ke jingpher. Dai tang hang ni hapo constituency jungi. Ini baru ko ke state. Baru ko ke state hingin wana ke jingpher. Pinsapet ke sawan bahi ke pon, bat kata ke change ke bukti ong dibeli kan sedon bahi. Ke jingpher kan sawan dai. Maka isu long kadai koi ketem kongres adu kan isu kenapa kongres kanang retain ni ka seat isu long. Kan dai bihi ke ketem kongres kan yai ne bihi baru susah. Bat ke kongres kan nang kran hi kan nang mi kisni nomor kinang kibreu ki babha kinang don dai. Ki sopot kila haplut habau hap sopot kadai ke season teh. Let's say kadai ke snem ke besnio. Sisin bola hap kita kislap kisoput di bola pun. Uding nget yang kasnam kabnan bot. Lada pidai beri bot bahai kejing. Seisok jadi ding ki. Uding bawan hadian unang pu sisok. Kinawan kita kisok bakam. Dan kan bahabe ji. Apo sulong jengilai kamtam apo ka konstitusi sulong ngin wan di. Ba kan kita pencewan di ong ba. Kurtong kongres 6 la ban penrem ya ka kurtong jung ka NPP nomor kadai kepala rim kepala yele election bonsin job bonsin biswo kumno halor kata baong bamla ban yele ba kurtong NPP kata sulong dai cikran kunthame ki bre ki bala susani akredit let's say na long kota ai kin nang kren se ki bre politik se kalom ni kumta en puna ba sudan no to kai tapi hani ka jing job kala dan lupa ba kongres kala dan tikna hi lupa ba kongres ai kin kren kat ba kiman dai ki jing job kan wan mahabat ni